bolje budite u vlasti, da se u vlast ne bi vratili oni koji brinu malo više o dostojanstvu Crne Gore i o njenoj nezavisnosti i autonomiji u odlučivanju. Zato što preko vas mogu da ostvare svoje maligne uticaje zbog kojih, evo čujemo, iz Evropske unije se plaše da bi neki ruski trojanski konji mogli biti u njihovim redovima. A koji su ruski trojanski konji, gospodine Kneževiću? Evo jedno taktičko pitanje za vas. Izvolite. Kad smo vidjeli da postoji u DPS-u veliki euroskepticizam i da želite da se vratite stopama Molotova, to jest Milana Roćena, pošto on liči na Molotova, samo što je obrio brkove, mi smo se u našem klubu za budućnost Crne Gore dogovorili ko će koga da lično preuzme da ga nosi do Brisela. Vjerovali ili ne, meni je dopalo da ja nosim vas. I ja ću krkače da vas nosim do Brisela, bih vas molio da malo smršate, jer mi u zadnje vrijeme kičma prilično oštećena, ali sigurni budite, neću ga ući u Brisel, a da vi ne uđete zajedno sa mnom istovremeno do cilja. I to najbolje govori kakav sam ja čovjek kad sam, eto, izvukao listicu da nosim vas. Radije bih volio da sam nosio nekoga drugog ili neku drugu, ali kad ste mi vi dopali, nema što da sad bježimo od toga, ali pokušajte malo da smršate u teretani. Preporučit ćemo ovu koju ide premijer Spajić, doveo je liniju, možemo ga na olimpijadu slati. Što se tiče ruskih trojanskih konja, gospodine Nikoliću, ja mislim da su najprije mislili na vas. Znate iz kog razloga? Zato što ste vi prva partija koja je potpisala sporazum sa jedinstvenom Rusijom Vladimira Vladimirovića Putina još davne 2012. godine. Sve što sam naučio o Rusiji i ljubavi prema Rusiji bilo je upravo od vas, od Roćena, od Đukanovića. Vi ste voljeli Rusiju bolje nego Jeljcin. Vi ste voljeli Rusiju bolje nego Lavrov i Šojgu dok su se ovuda igrale utakmice po Cetinju i dok su se dogovarali kako da Crna Gora bude nezavisna. Dakle, sve što se tiče ljubavi prema Rusiji, ja sam naučio Demokratske partije socijalista i еще раз большое спасибо za eta. Dalje, oni koji misle da smo Andrija Mandić i ja trojanski konji su obični magarci. I ne mogu ništa drugo da im poručim osim da nastave da njaču. Jer magarac treba da njače pošto traži svuda trojanske konje. Ali je najgore biti onaj Buridanov magarac. Znate, to je onaj magarac između dva plasta sijena koji ne zna da li da krene desno ili lijevo kako bi se najeo. I razmišljajući tako da li da krene desno ili da krene lijevo, magarac je crknuo. U metaforičkom smislu, ja ne bih želio niko odavde politički da crkne i za to sam i dobio ovo zaduženje da vas krkače nosim ka Briselu. A što se tiče vaše kućne biblioteke i Čehova, Ljermontova i svega ostalog, džaba kad ne čitate. Čitajte nešto pa ćete da vidite da ovo sve što radi naša koalicija je za dobro Crne Gore, ali ja vam sada neću citirati ni Čehova, ni Dostojevskoga. Pročitat ću vam samo jedan kratak pasus, a vi pokušajte da pogodite ko je autor. Ako pogodite, imate kravatu od mene. Citiram, moj raskid s rukovodstvom partije bio je očigledan, a vidljiv i u hladnoći poslaničkog kluba DPS-a. Vidjela sam ga u svakoj mojoj reakciji gdje je bilo jasno da se moji stavovi usporavaju u svim mogućim prilikama, iako su u nekim slučajima isti ponavljani od kolega koji su ih prethodno sporavali. Poseban utisak na mene su ostavile reagovanje pojedinih kolega na razna pitanja gdje bi iznad svega bio predsjednik i rukovodstvo, a ne šta ili kako oni misle. Riječ rukovodstva i predsjednika kao neprekršiva naredba. U takvim slučajima jasno vidite traume koje su ostavile godine jugoslovenskog komunizma u umovima onih koji izgleda i dalje žive u sjenci politbiroa. Kraj citata. Ko je ovo, gospodine Nikoliću?
Drita Lola, vaša dojučerašnja koleginica, imate kravatu od mene da je birate, gospodine Nikoliću, i kravatu i cipele. I zafalite Driti Loli jer sam vas ja obuka preko nje.